Mua ona toi whatalofa atu i le ia Malū si o tātou ainga le fo i 𝚟𝚑𝚍 i le suafa loto lau tele maua lunga o tātou lii o Iesu Keriso toi o wholofa atu ai si o tātou ainga i le tala lei nei fo i 𝚟𝚑𝚑 malo a fua i lau maua le lofa sisili ese o tātou tāpau sili lang le o tātou toi whiloai ngaf tau saifua le lofa ma le anga le lei mai o le tua ia te tātou nei fo i 𝚟𝚑𝚑 vi ia le tua ua tātou toi lau lof silfa i lungo pe angon ngalo le ea ona o lona lofa tausi ia te tātou whātou lima atu tātou por kalame Malū Taeao Faaleagaga sa molo watu no pele i le nei fo i 𝚟𝚑𝚑 fou whatalo whātu lau o le tala le lei lau whainga ruenga ia le tua i so se motam so se lawa ai aso se fata faitaulanga o lo tau whano no mnu ai le li a wase manui o Samoa e le whangaloina al whatalofa na yo tātou tua asina sina la wasina sina o le tala le lei ia lo la tau tu i fo i le tapo inga wase manui o a inga nuu mai kalisia ia e mai se Samoa le tunu pele e whatalofa atu i woma pa anga tātou misiona le Global Kingdom TV nei fo i 𝚟𝚑𝚑 i ia le tua leo tātou toi au lia mai le nei aso fou mai le lii ia o le aso sum le iwa le o le masina lon tolu o le tātou fou launga o le nei fo i tausanga luafe lua suma lima whaftai loto i le tua o lo tātou maua pea le whaamalolonga mai ata ia e mai se o le malosi i le aso ma le aso e whaau au ai o tau tiute mo tau whaiva e mai se le wala au wala wina i tātou e le li malo whaftai le awai mai whaftai le mafuta mai tele o taimi ia mai se o le awanoa taimi e whaawanoa ina ia e le ngata e whaasoa le upo le tua ai mai se o le whaalongolongo ia o matalia le upo le li a wale fisoasoanina o tātou whanau o ainga ia mai se o tātou tangata taito tas ina ia tonu la tātou savali lumo silfanga le tua e le whangaloina le whatalofa au na le tua lo mātou olo pitu waa nei fo i tua o le misiona ia le tua le 𝚟𝚑𝚑 whatalofa atu o i lava o maua mai le tātou pokalame le 𝚟𝚑𝚑 ia mai se fo i o seisi e maua mai se taimi muli ia whaamanuia le tua i lo mafuta mai le 𝚟𝚑 whaamanuia fo i le tua e tusa o lau whaafonga i lana ufolfola mo i tātou tom tau i peo tātou savlinga whaafato tua mai se ngā luenga whaaola lo tātou ngā lulue ai a wale whaolaina o nganga mō tātou tangata Samoa ia la le tua le 𝚟𝚑𝚑 leoa pale mai nisi o tātou ai nei lungo o tātou porokalame e whaftai atu loto i le tua ia ona o lau tau lango o lau tau tatalo ia o lau tau whaamalo o lau tau whaamalo si au mai tele o taimi langona i lava le loto tele langona i lava le malosi ia e whaauawa i pēr au man ngā luenga ua wala uina ai e le tua nei la 𝚟𝚑𝚑 se atu tātou whatalofa i lunga o penga twailangi lunga o tātou Facebook Live o tātou YouTube Live ia whapea fo i tātou website ai mai se o tātou app o lo whapea ona ngā lulu e niso la whainga luenga nei fo i taimi ia whaamanuia le tua i lo mafuta mai le 𝚟𝚑𝚑 whatalofa atu le sunga i whawhea ngainga ia o le uso au nei le li sunga i whawhea ngainga ia Elia Samsoni ia mafuta mai Australia ia le tua whaftai fo i le awai mai pasta le niva ingo 𝚟𝚑 malo fo i whaftai mo le ufofola le tua i le taimi mo le taimi whaamalosia i Peltino Keriso patalofa atu ia tamas tangaloa sousou malo le soifua manuia i lau sunga whaftai fo i le mafuta mai whamanuia le tua le ainga ia mai se o whaiva o lo whenga iai whatalofa atu tau whainga unasa ia whamanuia le tua le awai mai le 𝚟𝚑 whatalofa atu fo i le 𝚟𝚑 i se o to fine i le li saura la salo mai tātou au nanga le maola Christian Network i ia le tua malole ngā lulue alo fo i whaamalosi le li malana ngā luenga e le se mea whaalea o ngalo tau tinga i le li patalofa atu le 𝚟𝚑 J. Jimmy Brown Williamu ia o le uso au na mafuta mai Samoa mai tātou au nanga Jesus is still the champion ia tala i pea le tala lei o Iesu Keriso whaftai tei mafuta mai whamanuia fo i le atua i o whaiva le nei aso
Rona lelea fatalo fatu to fine lea maltato au unanga le Remnant Christian Radio i Samoa ia maltato TV Samoa fa maniele tua fa ftai fo il mafuta me lita ya malole usu malole ngalue fa longa to le pole to lita ya fa lava fa manianga i so tato watu no ia le li nomen fa ftai ia fa manuia telele tua ile awai mai lita ya ia i laine mia fa ftai tele la sunga ile au na le tua le mafuta me fo lita ya fa manuia le tua le ainga Susana fia maua au mua viliamu fa ftai le mafuta mai to tina po to fine ia fa manuia tele le tua Greece Faaleagaga fulu fa ftai tele le mafuta mai Greece S Faaleagaga fulu ia fa manuia le tua ia to male ainga Lester Man tui ia God bless you fa ftai le mafuta mai Kokomi ia fa ftai le mafuta mai takanisi ia le li tau ngese alo fa ftai le mafuta mai ia fa manuia fo le tua le Taeao Pualoni fatalo fatu sungal to ina machato nangal maola mai Melbourne Australia ia fa manuia le tua le Taeao ata vau oti mose fa ftai fo le mafuta mai fa manuia le tua le ainga fatalo fatu fo ia 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘 ia vi le tua le Taeao vai le sileu te ai di John tali faftai mafuta mai ia o le faltua ia pou maiava ma le fafenaiga ia tataa faftai mafuta mai poen mua e lama ia alofa atu atu e le uso auauna ma alofo le galulua i le atua ma lona finagalo ia fatalofa atu ai toafine au lelei lea o pua le mamai Nancy anga lelei anga alofa ia natu toafine o lo e mafuta mai galuega ma alofo le uso nei Taeao Elisha Dani la faele faftai tele le mafuta mai ia fa manuia fo ile tua i whengai mga luenga le yaso ia masya uso le ia Eric Filemoni Yonatana maltato ainga le maola Christian Network ia le tua ma alo fo ile tawatai ma lo le fatoi ngā luenga ia maise o le o tau whaiwa o lo tau ngā lulu hea i lea fata whaitaulanga ma lea fata whaitaulanga ai ale tautuaina o tatou ainga tautuaina o nuku mai kalesia e o lava le company nai te galue ai o lo e tautua ai le malo nai te fai malo ai mai no pia i mai ai ia e maise ia so se fai ngā malo so se atunu o lo o mau ai so tatou atunu ia mantua fo ile tala fo ile atu ina Samoa ia o fea lava tatou te o iai e mau tatou ave lava Samoa ia e susu e lava fa malama ma vava ai mea sa tatou wola matuputupu ai e le ngalo le mativa e le ngalo aso le amatanga iti i ai le tua i lona alofa mlona le ua ave i tatou i fea i tulu ingo lalangi i le mamau nawa e mafuta mai ai Amerika o le Northern Atmosphere Farani Afrika Ayalani Engelani fea lava o manuia na o le whaanono manu o nai o tautua ia leo o tatou sapaitali ai ia ona o lala tuta talo ia a talo fatu fo le Taeao se uso le ia new chapter ia le tua ma lo fo le uso le Taeao a talo fatu e ma ainga fa manuia le tua fa talo fatu le fatua ia kara foi ma futa mai sini Australia ia alo fatu le au ma lo fo le uso le Taeao ula ropati ia fatalo fatu to finele ia ula manuia fo le ngai mga luenga me yaso Josefa Skellen faftai tele awai mai le sunga alo fatu mo le uso ia mese ia Paul M tu mua faftai fo il mafuta me le Taeao fa manuia tele le tu auni MC le upo le tu le Taeao o se Malū Taeao fa le nganga mafa mo oi ia pe ona sila mai lungo le tatou por kalama ia nai ai o whailongo aso amuli e whawhaingo fie nisi upu o whailongo aso e ngatai wa leo tatou iai aso e ngatai leo tatou iai aso amuli o leo tatou iai aso whaingata ia o aso lava ia o umona walo ia mai al tuspa ia leo tatou iai
ia te i tātou le loto matala, tātou te fili ai malipoto, no tātou fili ai whaatasi male atua, na ia manuia o tātou ainga, ia e maisi o nei a tātou whanau, o loo a ngai atu i lātou i lea, i le mea olo whapena o na filongia ai, ia le malosi o le lalangi mga luenga al pōliuli, a ia whapena o na whaamausalini, ma whaamawaa o tātou ainga, i le upua le tua. Samla mustele whaamalosi titi, whaatalo whatu i atu ele usa o ona, la futa mai me pone Australia, whaamuia le tua, tala lea whaio, whaatalo whatu le usunga ma le ainga, ropati lau pau, whaaftail ma futa mai, whaamanuia tele le tua. Tia mai nu, moe moana si lata whaaftail ma futa mai, whautaia, whaamanuia tele le tua, leota le aula isaia, ia whapea fo'i le whaltua ia vailoki rithi, a sunga whawhengainga ia ti lau le lei, ia ui la ua i olo tautua ina le tātou atunuu, i tātou pol kalame, pol au onanga, le whaunga ngana le malo Israelu, whaamanuia tele le tua si o tātou ainga, i le nei fo'i Taeao, mai se nisi ua le maua tulwa ai, au ne ngalo ia te oe, ia e leise meo lilo i sila whanga le tua, o lo sila fia le tua, lo taimi whaavanoina, ia e maise o lo mafuta mai le Taeao, o upula ia ale apostolo Paulo, o le apostolo ese, na ia apo apuai atu ai lona talii o Timoteo, ina ia o ao i le ekalesia, ma whaailo atu i le ekalesia, o lea ua tātou iai yaso amuli, o lea ua tātou iai yaso e ngatai, whai mile o le apostolo i lona talii whaaleagaga o Timoteo, ia i loa e oe le mea nei, o na aso e ngatai, e o mai iai yaso whai ngata. Ele nā malalaina, iai le talitonunga, iai le manatu, o leo o tātou iai yaso whai ngata. O aso la ia whai maitala le apostolo, Timoteo ia i loa e oe le mea le nei, o na aso e ngatai, e o mai iai yaso whai ngata. O leo o tātou iai le whatausi unga, o mea lava. We are in the end of end times. We are in the tip of the end times. Toi au se anga. Toi au se taimi. Vave ale hawhio mai o le li whaola. Ia tā nofo sauni ma nofo tā pena. Leanga tātou te le loa le tu waso. Ma le tu pō. Ma le taimi. I sau ai le atali o le tangata. Ma le taimi awa ese ina ile ka le sia po le whale tua o le tamai mamoi. Awa e nofo tā pena. Wa o nofo sauni. Lea lau tātou iai peon whaamnatu mai le apostolo i lona atali i Faaleagaga o Timoteo. Timoteo, ia i loa e oe le mea nei, o na aso e ngatai, ua o mai iai aso whai ngata. Ia iai talitonunga wa tele mea tutupu mai, tele mea o lo whapena, o na ewa ai e lunga o penga te whailangi, tele mea wa e whaalongo ai, tele mea wa tutupu. Ai whai mai le tala le thionga le tua, o whailonga nei, Timoteo, o te whailoa atu ia te oe, ina ia e o atu ai le kalesia, a wai a vea tangata ma e alo lofa ia i la tau lava. Tasi la le whailonga wa, au mai el tuspa ia mo tātou nei Taeao, o whailonga i o aso amuli po aso e ngatai, o le o mai ai o aso whai ngatai, wa leto iai se alofa tangata i le tua. Wa a vea tangata me alo lofa ia i la tau lava. O e mana na o i tupe. Bi ia leli. Mana ia ngai whailonga ia ae. Bi e whaale ango ia il tele o tātou, tele o tangata. Ia ai o leo o tātou ia yaso amuli, o leo o tātou ia yaso e ngatai. O aso ia whai maile apostolo lona tali. O aso whai ngata. E a vea ai tangata ma e alo lofa ia i latou lava. O e mana na o i tupe. I ia leli. Ia leli anga le tupe.
e le leanga le tamau ainga ai awani avea le tupe ma le tamau ainga e fai ma fai to o le pong sa po le po liuli e taita ina ai lo ainga i le whaafanonga e whaawawau i ieleli e mwhai a ona so e ifo a uia te au lava li nei Taeao whai fo iona so e ifo oi a te oi lava li nei Taeao po fea le nau i eilo loto Yanga le fai mai o le fai longa mua Timoteo e o mai o naso e ngatai e o mai e aso fai ngata e a vea ai tangata mai e alo lofa ia i latou lava lua o e manana o i tupe vi ia le ali mana ia to anga fai ngaluenga a wale tausinga le ainga mai seo le tausinga o tatou ainga i Samoa awane i avea mea ia ma mea ve sea ai o tatou loto mai le tua awane avea le tamau ainga ma le tosina mai o mea feilafi o nei laurangi ma mea e whapena ona ave sea ai lo tatou pulu nau i le tua malana upu ni ia leli o leisi vaenga nei ai nā whailonga o aso i ngata ai po o aso amuli e le ngata ua alo lofa tangata ia i latou la vai nei vai tauma nei vai taina ua whai ale me loto ai tangata ua le toi fia whaalongo whanau i mātua ua le toi fia whaalongo tangata i au na le tua ni ia leli ua le toi fia whaalongo tangata i le upu a le tua o le upu a le tua ua umona mana vaina e le anganga o le tua manava mai ana au e whaailoa atu i ona tangata o leo tātou ia i aso amui o aso whaingata e o mai ai taimia whai mai wā lofa tangata ia i lātou lava o le to ia i le lofa o le tasi leisi i ia le ali wa ngata alu o lofa i lau whanau wa ngata alu o lofa i ate oi lava ia e le whaasafua le tātou o lofa i tangata o loo mana o mia le sosoan wa o le ngaluenga lea ma le misiona lea le tātou o li i whaola e tatau ona tātou whaawawina le whawhangaina o e matitiwa whaofu i polonga ia matausi ia i lātou umalama o mana o mia le whesosoan o e mana na o i tupe i ia le li e le leanga la le tupe e tāua le tupe e whaatau e lau taavali, whaatau wai lau whali, whaatau wai le tamau ainga e maise o mea e mana o mia e tātou ai awane i mua le tupe i le tua e mua le tua i mea uma i ele li awange i tele i ele li langa e ainga e mona e maila i o le siva e ngana i o e loto vi ia nei taimi ua sisi ali fu al tangata ia ma tau whaile tangata o ia e sao ia le ali o e wha maua lunga e vai el taimi nei ua sa ili al tangata ia i lona poto mo lona ta mai ma lana ami o tomo o whailonga i o le tala noa mai o le afionga le tua ia te tātou ua tātou iai i aso whaingata o na aso e ngata mai leo le apostolo mea lea Timoteo ia i loa e oel mea nei o na aso e ngata e o mai ai aso whaingata lea lau tātou wawa ai o lea ua iai tangata whaamaua lunga o lea ua iai tangata loto vi o lea ua iai tangata upuleanga o lea ua iai tangata ua le whaalongo i mātua o leisi whailonga nei ai nawhai mai o e le whaaftai. Amene. Pei ona o ina i tātou e le fionga pa ia le atua. Ia tātou wa whaaftai mea umalaka. Amen. Ale whai mai o le whailonga o e le whaaftai. Le ase taimi muli na e whaaftai e i le tua. Pe fa pe o se fsili na li fa ta oto mo ta to ja no la se tai muli na fa ta ye le tu a fa pe le na misi sa fa ta ile tu le ta ya e po nei fo i va yaso po le fo i masina me le fa ta ye na ilo loto ya ta mal ni ta ya
le wa maua le avanoa e te whaalongo I lana upu. Maua le avanoa tātou te iloa I o whailonga I o aso amuni o tātou iai. O e alolofa ia I lātou lafa. O e mana nao I tupi. O e lotovi. O e whaamaualunga. O e upu leanga. Praise the Lord. Au te mana tuaso o tuptupua e Samoa I tono si o ainga mai se o lo nuu o le kalesia. Sea te whaalonga I tangata I upu leanga. Ai anei tei. O pei o le mea noa le ngangana e whaonga e tangata. O pei o le mea noa upu e talafo e tangata. Ni ia leli. O le isi vaenga na tauona matala I tātou. O leo o tātou ia I aso whaingata. O whailonga ia. O aso amuli ia tātou matala. O e upu leanga. O e le whaalongo I mātua. Whanau o e le whaalongo I mātua. I ia leli. O e le whaaftai. O e a mio leanga. O e le loto a inga. E wa ai ai le matautia o le tala noa me o le whionga le tō mo tātou. A whai le ois tangata osi a inga. A whai le ois tangata e te loto a inga ma e alofa I lo a inga te le whaamau popo lo a inga. Ea tasina whailonga. O aso amuli o tātou ia. Pea whai ois tangata naua. Ua e lafua I lo a inga. Ua e ola na oi. Ia le tatal noa tuata ita I o le ngangana whaingo fie. Ni ia le o e whatua upua. O e tuu mawainga. Ia le te lei o ni whailonga wa umai e le tua mo tātou ni Taeao e ala ilana o whailonga I a tātou te iloa. O lea o tātou iei whaasiu si unga o mea unga lawa. Tā pena lo ainga. Toi whatulanga lo ainga. Toi wa ai oe lava ia te oi. Ia po a mai le lua mafutanga ma le atua. Whamei o e le tā ofi ma na o tino. O lo tala noa I le tuina nau. Le tuina nau o le tino. Whamei o e le tā ofi ma na o le tino. O kau kai. Ia leli. O vaenga umaia e tatau on tātou matalai. Ma ia tātou I loa leli. Pei on fai mai o le apostolo I lona tali I Faaleagaga o Timoteo. A ia I loa I oe le mea nei. O na aso e ngatai. E o mai ai aso fai ngata. Ni ia leli. O e le alo lofa I tangata mi o le lei. Praise the Lord. We vai tangata whapena nei taimi o tato iei. Vi ia le tua. Amen. O e whaalata. Praise the Lord. Wow. Whaalata o eses. Ia, tō tele lau whaalata nei taimi. Ia, nei fo I vai tau tato iai. Tō tele lau tau whase. Hallelujah. O whaailonga ia. Tātou te iloa. O leo o tātou iai aso amuli. O leo o tātou iai aso muli muli. O le taimi o le toea. O le taimi o le toe whaatulanga o tātou ainga. O le taimi o le tā pena le leo oe malu ainga. Auani o tātou maua I vaenga ia. Le ango whailonga ia. Leo o tātou iloa ia. O tātou iai I le aso. E fio mai ai le li. E leo toi umi. E leo toi mamau. Ia le li. Ni e whaaloto lua. Ma e whaapea o le e sekia. Le ai le tai ia. Se enjoy a kua leo langa e le tai. A ngai whai mai e ngā. O le swailonga le na whai mea. O e so ona whai. Aua so nga whaia leo langa talavou. Aua so nga whaia leo langa. Whaalongo le upua le tua. Whaalongo I mātua. Wai e le swailonga ngai ngā. O e le whaalongo I mātua. O e le whaafetai. O e a mio leanga. O e le loto a inga. Wai e le tele o whailonga e au mai. E le eima se alofanga. E le eima se mea tātou
tātou te alo iai, i le taimi o le whaamasinonga a le atua ia te i tātou. Praise the Lord. I le ngata o i whaalata, ia, a whainga whaalata o i sisi, whaamangalo iai, pi ia le li, whaamangalo iai, ai tātou wanga i ruma, le anga ua lata mai le aso le li. Awa sai tona whaia leo langa. Tala vau ngā ngai whai mai, o e so ona whai, o e ua whaafifete inga. Mai e le tele o nei mau whai longa wa au mai e tuspa ia te tātou. Hallelujah. Awa le maua loa ula futi. Awa le maua loa le manuia ngalo le tua. Awa le maua loa le tamau ainga ngalo le tua. Awa le ola loa le pisinisi ngalo le tua. I ia le li. Ameni, o tātou umalawa, o tātou o tangata tau mawhai mo le. Awa ne ia, awa ne i whaafeteina i tātou. Praise the Lord. O whailonga umai, o lo tala noa mai eila fionga le toia te i tātou. O whailonga, o aso amoni. Amene, lesi vaenga nei nā whai mai, o e ua telele mana o i me whaafia ai le eise mana o i le tua. Amen. Ia, toisiaki oe, toisiaki ia. O e ua telele mana o i me whaafia ai le eise mana o i le tua. Wow. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ia tātou fia i le tua. Ia tātou oli e ngā lulu e mo le atua. Ia tātou fia i whai mea uma mo le atua. Amen. Ai a whai loa ua tele lo tātou mana o i me whaafia. Ia tasila le whai longa le. O aso amulio lo tātou ia. O aso muli i ia le atua. O e ua peisia i ua mio atua. O olo le sa ia whako ala e lola i o la i pai la e le fusiua man pe laue le whaitanga ia ai alwe so ato o le mea lalina le whai mai le si whai longa le mo tato o e ua peisia i ua mio atua. Amen. Ole aune ngalo ya te tātou e iaile atua i totonu o le whale tapu wai po le maota o le atua o tātou tapu o iaile li. E iai fo i le atua i lau maota ma lau lawa. E iai fo i le atua i le mea nai e te anga i iaile veaso atua. Awala nei pei tātou o tangata i o au mai i e le whailonga lea. O e peisea i wā mio atua. Amen. Ia vi ia le tua matautia le upo le tua mo tātou ni Taeao. Whai ona toe pawa ai e tātou. Ia matātou atama mai ai ia tātou whai a tātou whai unga malpoto. Whai mai lai o le si vaenga leina. O le tele o nei whai longa. Ma le tele o nei mea whai loa me le tuspa ia te i tātou. E whapena ona whapongi sa ina i tātou e le li o nei lalanga. Ia mga luenga al pōliu. Ala maa ngai ai o le waenga muli le whai mai o e peisa i wā mio atua. A o le mana o i le mea walatou te ena. Me leo tala la fionga le tua. Ia tātou alo ese lava i tangata whapena. Hallelujah. Kai te wā, pei tātou o tangata ia wā. O walfia mi o tuka a whemel tala tuspa ia a o le mana wai le mea ua lātou te ena. Ia tātou alo ese i tangata whapena. Whemel tala tuspa ia iei fo inisea. O e ulu atu I whale ma ave whaatangata o taua whawhine vale lea.
ua whapenau na mawhatia I lātou ianga sala, o e ua tai e se inga e tuina nau e se ese. Ke le ngā mea, I ele tu. Amen. Ua tele le amio leanga, ua tele le anga sala, ua tele le sao mai o le tuina nau. Hallelujah. A o le mana wa I le mea wa latou te ena. Ia tātou alo ese I tangata whapena. Vai ke wa ulu aku seisi lau whali. Ka ngai whai mai e. O nisi fo ia e ulu atu I whale ma ave whaatangata o taua whawhine. Vi ia le li, whai le anga sala. O ewa taitaina. E tuina nau ese. Praise the Lord. O nei vaenga la ia, e te tauona a o wina I tātou e lea unoa, e tauona o I tātou whanau, e tauna whaamalama I o tātou ainga, e na ia awane I taitaina, ese I tātou I tuina nau, ese o le nei o langa. Praise the Lord. Ia le li, ia I loa le leile, le upu moni a le atua. Amene. Ia I loa le lele upu moni, ai loa le upu moni a le atua. E te le sa vali le, e te le sa vali e se maleta I ala wa umon whata oto e le atua mo oi. E te malama I le finangalo lo tama, e te malama I le tātao lo na whatu, e te malama I le meo lo talanoa to ailo na nganga I loa nganga. Amene. Aone I pelo ngia loa nganga I le nganga o ti apolo. Tātou umalama. Awane I pelo ngia I tātou el ti apolo. Le wau mai mo I tātou umalawa. Olea. O na aso e ngata. E hoko mai e aso whai ngata. E a vea I ta ngata. Mai e alo lofa ia I lātou lava. O e mana na o I tupe. O e loto vii. O e wha maua lunga. O e upuleanga. O e le wha alongo I mātua. O e le wha awhitai. O e a mio leanga. O e le loto a inga. O e tu'u mavaenga, mai le tele o whailonga I wa au mai el tuspa ia ia te I tātou. I ia le li, o e whaasaua, o e whaatua upua, o e le tā ofi manao o le tino. Amen. Praise the Lord. Ia nei, mo tātou wawa ai meu o tutupu. Ia le nā malainga, tele tangata wa, whai ainga, whai whanau, ai le mawhai o na tā ofi, manao o le tino. Ia le li, o e le alo lofa I tangata ami o le lei, o e whaalata, o e so o na whai, o e ua whaafewheteina I lātou, o e ua tele lo lātou manao I me whaafewhia, ai le ai se manao I le atua. Amen. O e ua peisia I wā miu atua. Whai mai lola I o tala le fionga le atua. A o le mana wai le mea wa latou te ena. Tātou whanau le atua ia tātou alu ese mai lava I tangata whaapena. Amen. Praise the Lord. Alu ese. Ia tātou alu ese mai I tangata whaapena. Awane I pelongia I tātou e le ti apolo. Le anga ti apolo e anga tonga fiti. E ana mai lei. E whao ngai e ti apolo le isi tangata. Talo whai pale li o ngā luenga. Fua le tua. Na whai ai le tangata I lona whaatusa e fōlinga I ate ia. A lewa, wa tai ese ina I tu ina nau ese o le tino. Mea lea, I a o a tātou whanau e lea unoa. Ina ia mawhai o nā. Aua ne I li liu ese I lātou I lea. I le loa le lei o le upu monia le atua. Amene. I ia le li. I ia le atua. O le. Tal no atuna I le tātou Malū Taeao. Whailonga o aso ameri. O aso I ngatai. O aso muli. Ina ia tātou tāpena. Ma tātou sau. Ina ia awane I whano I tātou.
le whaamasinonga le atua. Wa le whaamasinonga le atua. O le whaamasinonga a mio tonu. Amene. E ia le li. Tatou wa ai nei i le whautua o le apostolo nu ese i le ilona tarifa le anganga o Timoteo. E whapea umale le amatanga mengole o le nei lalo langi tatou te ia. Whapea uma vai foi le i vai teimi o mosi. Sau i teimi o noa. I ele i alanga tuale i finangalo le tua e amio le anga tangata. Fai tangata. Fe mila i o le tala tuspa ia. Nei to tono o le tatou tuspa i tau. Whapei o Yani ma ia Mary. E na te e atu ia mosi. Ia tonu ke wewe silipo le ale wingo nga. Ia masalo e alo le situ lao tau wha malamala. Ai whai mai le wingo, whai mea e wha apea fo i la tau. O na te e atu i lea. I le upu monia le atua. O tangata wa le anga o la tau loto. O e wa le wha maoni la wha tuatua. Ameni. Whai mea e le alu i la tau. Awa e loa le lava lo la tau wa. Valea e tangata uma. E iele li whapei lau ai. Whapei o la ua ia. O Yani ma, ia Mary. Ma ia wea whaisau homo. Ale wa ipo le ale winga o na upu. Ale winga o tala. Leo whaatusa me le apostolo nu e si i ma le tangata umosi. E whaapea fo i la tau o e na te e atu iai. Ia mose. O le atalea. O i la tau o e te e atu iai. I le upu moni a le atua. Whameo tangata wala tau whaia mi o le ama. O e wale wha maoni la whaatua tua. Amene. Amene. Wala tau wau. Wa i loa le le tangata. E wā lea o i la tau. E wā lea o i la ua i oi. O Yani ma ia Mary. Ia leli, e mai tatou se malvainga langa nga e sai tono tatou tus family o tala apostolo atali Timoteo a oi ua e loa le leilea la o mata upu o le amio o le loto mau o le wha maoni o le wha pale o le alofa o le onusai o sauwanga ma mea tinga o mea ia na o mai atea o i teimi o i Antioka ma ikonio malusa o sauwanga uma na tinga ina ia a ole li ina ia lave a i mai atea o i namea umalava. Praise the Lord. Ole atana o aso amulile tatou te ia. O aso muli leo tatou ia yaso whaingata. Ole ale whaingata male onga se whawhitau. Fai mai le wha munato le apostolo i lona tarifa le anganga o Timoteo. Timoteo a ia i loa le leie oe la umta upu. Mua o la ua mio. O le loto mau. O le wha maoni. O le wha pali. O le alofa. O le onosai. Masauanga ma meti ngana o mai a te a o iai le ngā luenga. A o iai Antioka. A o iai le tala inga i Konio. A o iai le ngā luenga le tua i lusa. O sauwanga uma ia na tinga ina ia. Timoteo, lo uatali. A o le li ina ia la vea i mai a tia o inamea umalavu. Whape na tātou sa moa ke wisiano. Tātou te ui to tono whaafita umi ma whaingata. O aso whaingata o tātou iai. Lewa au mai wha ai longa ia te i tātou. A o le li. Na te lavea ia te tātou i mea umalavu. Amen. Pei o na lavea i le li ia Paulo au iai le tala i ia le li. Mei lai o tala la apostolo i lona tarifa le nganga o Timoteo. Timoteo o i latou uma fo i o e loto i nei ano nofo ma le amio atua ia ke riso Yesu. I saua ina i latou. Amen. Amu ia tātou, lo tātou iai,
Iai le saolotonga, ta puai saoloto. Au na saoloto. Ta lai saoloto le upo le atua. Le ini pua ngai, le ini whainga tā. Amen. A whai mele apostol, Timoteo, o I lātou ma fōi o e loto ina i ono nofo ma le ame o atua I ake riso Yesu, e saua aina I lātou. Me lea lo ainga e o mai lea. E o mai o naso I saua aina I tātou ona o le mau I ake riso. Ona o le tala le leia le li. Pi ia le li. A wala ne ngana. Yanga ngai wha uma upo le apostol. A o tangata mi o leanga ma tangata tau pelo pelo. Ea. E alu pe lava lo lātou leanga. O lo wha asese atu. Ua wha asese ina I fo I tangata I toa tele. Amen. Ia. Kai peia o le whata oto I le saitoma le titania. E tupulua. Ia tātou ia tātou no nofo ma le ameo atua I le mata upu o le tangata o Yesu Keriso. E sawaina I tātou. Ni ele li. Au tangata ameo leanga ma tangata tau pelo pelo. Whai mai. E alu pe alava lo lātou leanga. O tangata ia lo lātou whaasese atu. Ngole I to tonu ma le antikeriso, profeta pepelo, ni ia leli. Whai mai ea, I whaasese ina I tangata I to tele. A o oe Timoteo, ia e tu mau I mea wa o ina I oe. Male mautinoa, ina ua I loa, o ia na o atu iate oe. Amene. Ni ia le atua. Le tangata o le atua. Le au na le atua. Ni ele li. Mele ia tātou tu mau. I mea wa o ina I tātou whapeo Timoteo. Tātou mau tinoa. I ele li. O ia te I tātou lea, le upu moni. O ia te I tātou lea, le final word, the final authority of God. Nothing else. Ka kukele koe sa ili seisi mea. Pau wa leo tātou sulfa inga. Pau leo tātou saunga lemu. O le upua le atu. Tātou teo stai ma whaalongo ia. Ona tātou maua leo le mea. Ia le li. Tu mau le mea wao ina I oi. Pei o upo le apostolo I a Timoteo. Talu mai lava no I tamai titi. Wa e loa tuspa ia. E mawhaia fo iona. Ona whaapoto ai ate oi. E iku ai le ola whaatuatua. Wa iake riso Yesu. Ameni. Le tio afa I ulola I ole. O upo le apostolo whaapere upo le apostolo. Timoteo a o tusipa ia umalava. E mai lea nganga o le atua ia. E au ngafo ia e o ai. E o ai ai. E whaatonu ai. E whaapoto ai fo I le amiotonu. Ina ia ato atoa ona le lei ai o le tangata o le atua. Ia saunia lava ia I ngā luenga le lei umalava. Amene. Li ia le atua. Tu mau. Ia alu pea lo tātoua. Amio atua. I ia le li. Na ia tātou I ua I le ola I le whaatoatua. Wa iake riso Yesu. Tu mau le mea wao o inai oi. Talitonu pea, whaatoatua pea. O a whainga tā e o mai, o a whawhita aule e o mai, o a sauanga e o mai. Tu mau ai nā. I ia le ali. Awane to yeise me whapena ona ve selo loto mai le atua. Awane a vea tamau a inga ma le whailafi mai o mea le nei lalolangi. E tō sina ai o tātou tangata. Ma whaasese ina I tātou e pei ona tala noa mai le upua le atua I ate I tātou. I le nei Taeao. Amene. Ia nofo pea I tātou I le amio atua. Ia ke riso Yesu. Ia whai tātou ma lawe ai I tangata I toa tele. Fola pea. Launga pea. Amene tā lai pea. Ia ngau tātou whaiva lea.
o le moli mau atu, o le tau atu, o Iesu Keriso, o ia o le ala, o ia o le upu moni, o ia o le ola. Praise the Lord. Amene. Ia o le tātou whaasoana le Taeao, awane i whaapei tātou o tangata i o au mai le Taeao le apostolo lona tari Faaleagaga o Timoteo. A ia tātou whaamaoni le whaatuatua. Na ia tātou wa o auina tātou whanau, whailoi o tātou ainga. E tātou te mawhaia mea uma, ilo tātou i loa le lei o le upu moni a le atua, ua o ina ai tātou. Amene. Aone i whaaseina i tātou, ngai whai mea e iai fo inisi e ulu atu i whali. Ma ave whaatangata o taua i la tau, ma tai atu i lea. I tu ina nau ese o le tino. Amene, ia tātou alo ese i tangata whapena. Ina ia awane i pei tātou, peisa i o tangata wa ami o tua, a ole mana wa i le mea wa lato te ena. Amene. Praise the Lord. Ha maungi lo iei ngā. Tu mau lo i ngā mea ngawa iei. Hallelujah. So i titia o le aso ma le taini. Mai le upu whaperetani, it's like a twinkle of an eye. Pei ale emo le mata. Le aveseina o le kalesia. Fio mai Yesu. Ia I go through lo le lalolangi a ngasala i le puapua ngā. Amene. Ia o le tātou Malū Taeao le yaso alofa mai le atua. Ina ia fesoasoni ina i tātou i tusa o lau whaafonga le upo le atua le Taeao. Ia tātou i loa. O leo o tātou iai i yaso amuli. O leo o tātou iai yaso e ngatai. O leo o tātou iai yaso mulimuli. O leo o tātou iai yaso whaingata. Ia tuma watu i le atua lona vi inga. Le ase upu, le ase tala. Ia ua le longo malia i lau whaafonga sa mo le Taeao. Ia matua atu ina le au nanga Global Kingdom TV. I lau titi whaitama. Ia tātou umalawa o mnawa e tasi i whautanga. Ui mangalo se tala ua whaangalu atau i papa i lau whaafonga. Ia i lo tau manatu whaaletua. Ia mangalo ise leo le auna. Ia alofangia e le atua. Tātou la ngona whaatasi lona whetalai mai mo tātou le Taeao. Ia manu ia tele le whaawawina o ti ute mawhaiva o lau tau whiangai e le nei aso. Manu ia tele lo watu no pele sa moa. Ia whaingaluenga tofia le atua. Uso i le tala le lei o lo tau ngā pātia i so se mga ala ma so se ala i so se ai ma whaua ai. A walo tau walo lofa i le atua malona whinangalo. Ia whapena o na leo le uina i tātou uma. E le mana o le atua. Ma ia whaasaunga le muina i tātou i a au o le tātou a lii o Iesu Keriso. Tia lofa tele mo taulo ainga. Tātou toi whiloa i fo i tātou mānai o le mānawa o ngā luenga. Ia e mole teim nei o te whaatu soifua mai ia manuia.
Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and 𝚟𝚑𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Ōtahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚅, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚘𝚘𝚢𝚅 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚘𝚘𝚢𝚢, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚅, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚘𝚢𝚢 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚘𝚢𝚢 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today, or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.